El Philippine Coconut Authority inicia un entreno para con el 35 Deputized Quarantine Inspector que el man-deploy na Zamboanga Peninsula. Trabajo del mga Quarantine Inspector amo para bisya con el diferentes entry points como el Pantalan kontra na entrada de mga produkto que infested de coco lisap. Asegun con el jefe del Philippine Coconut Authority Efren Carva, el conduci inspection mga inspektor na kada produkto y si sabe afectado este na coco lisap, tiene que devolver con este virando na lugar onde ya sale o hace el propio disposisyon. In any eventuality, they will be man-deploy kita kanila na field to man the different checkpoints that we will be establishing to safeguard the mainland of Zamboanga Peninsula against the entry of coco lisap coming from infested areas like Basilan. Admitido el opisyal que mas ya engranda el destrozo na Basilan por causa na coco lisap infestation na mga puno de coco. Base na lista del PCA, taen kanse na 3 milyon mga coco actualmente afectaw na coco lisap. Semejantes chemical y mga control agents, tausal ahensya kontra na mga coco lisap. Ya contribuye según el largo tiempo de soles, razón para mas engranda el populación del mga insekto. It has worsened because originally only one barangay was infested, particularly at Barangay Kabunbata. But now, according to the latest report, the entire province, including the 11 municipalities of Basilan, except the 2 island municipalities, are already manifesting symptoms of coco lisap infestation. Actualmente está librado el ciudad y otras partes del península na atake de mga coco lisap na puno de coco. Ta-adverti el ahensya para el cooperación del cada viviendas y barangay para coordinar insigidas na PCA en tal caso cheria sabe ta afecta coco por causa na coco lisap. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.